13 aprel oldu bugün Hacaka. Oturasız mı? Videolar tinç mı? Akbata mal bazarda bir körüp koyun yani. Like bekir, like'dan basıp koyun. Sağınılarda Allah'a relişi. Keyin bukalardı, жылқыларды, mına koylardı, şu çekedeki koylardı. Bağırın tartkan hareket kılağız. Ertemenki saat 7 toğanlar, rovna 7 oldu. Pazarda bugün kengirçilik bırak. Bugün oroza üçün mü? Oroza karmağanların orozası kabul bolsun toğanlar. Pazarda bağı gelgende parkofaka mesadağı kengiri oldu bugün. Eldim tiline girip duruşerge geldim da. Şuna razı mı desin? 70 jarım. Kaç kança oldu o? Kaç kança oldu? Bilmeye kaldınız mı? Bunu alalım. 70 jarım mı? 71 jarım. 71 jarım. Babası erkeği 71 jarım birinci. Birinci muz olsun. Ekşidir sütü var. Min so'm qo'sh 72 jarım olib ketdi hozir. 72 jarım oldu. 2 saatdan beri qarangda. 2 saatdan beri qarangıdan beri qarab turamiz dedi. Bering endi. 5 ton pul qo'shdi. 73 bo'ldi bunda. Sağım mı? Şu olabak. 73 ku. Soda bütüp kaldıracak. Soda bütüp kaldıracak. Tartıp var eken uydu neyin aldı oldu? Uydu neyin kançaga verdin? 105 ga berdi. 105 ke berildi şu. 105 ke berildi. En bazarın aldın kuyu oldu da bu. Jelini gördün jelini. Urgaçı balası. Haraka. Urgaçı eкен balası. Urgaç. Qanday bermay yutib qo'y. O, Rossiyadagilar qichirib qo'yapti. 105. Hem bastırıyordu ki YouTube kaçırıp kalmışsınız değil mi? Orup jasangiz qancha chiqadi deysiz? Dang like deb qo'y deydi narjoqda. O'shanda aytganlar dang like. Non baylauda texnik. Jelini ko'rildi, jelini sразу. Boshida jelini ko'rildi. Al. Uydun uydun. Min so'm berendi, sразу min so'm berib tashlayın dedi. Qancha aldınız aka o? 85 jarım. 85 jarım alası urgaç erkek. Urgaç. Urgaç alası bir. Ekini tuğup da, üçlü. Ekini tuğup. 85 jarım dedi mi? Min so'm sразу bereyin dedi. 86 olur ekan da oşanda. Tokson dep turgan. Paydasin dadilroq berasiz. Qancha oldi aka u? Qancha so'radi? 120 kem var oldu da. Ha qancha so'da oldu bozorda? So'ragan emas aytib qo'ysam. So'ra. 105 turadi o. 105 görmedingizmi? 20 depti. 105 ke berilmey qoldi. Görgüle birinci olasız dedi. Yaqa soda oldu. Şepter qanday oldu soda? Zo'r bo'ladi. Soda jindi oldu degini. Qancha berib qo'ydingiz aka o'shanda siz? 90 ming so'm. 90 ming so'm to'g'aloq qurtay sanab berem deysizmi? Anga bo'lmaydi deydi. Qancha oladi deydi? Ekinchi olasizmi? 90 ming so'm to'g'aloq berib turadi. Anga olmay qoldi. Narx satılıp ketdi. Qancha payda verdingiz aka? 2000 payda verdingizmi? Özüm alıp verdim bu. Özünüz alıp berip daha paydasını da berdiniz. Ha, 2000. 87 ga oşanda kettir da oşanda. Hazırkı 85 kalıngan. 87 ge berilipti.
Özüm alıp berip пайдасын дагы кайра берип атам дейт. Шундай баса берейинчи. Бүгүн базар кеңири. Канча бердиңиз ака ошондо ушунга? 71 миң берип койдуңузбу? 61 миң дең. 71ге бүтөт окшойт да. Баласы ургач. Өзү дагы боз. Өзү Туман. болжу мүмкүн. Туман анысы, өзү точно эмес. Мына ургачы торпогу менен бул жаныбар апасына жетейин деп койгон. 61 миң сом берип койдуңуз сиз, ака? Болду. Тиштен кайтып калды бул, эмне болду? Тиштен кайтып калдырбы, ошого? 61 миң болду экен. Ооба, мен туурасын айттым дейт, алдаган жокмун дейт. 61 миңден сода эми жаңы эле башталыптыр. Алыр үстүнө кошуп кете берет экен эми. Мына элитнийлер жактан чата майдачы болуп кетти биякта, элитнийлер жак, мына бирөөлү дәзле бар экен мына. Турганын көрдүңүздөр, мына. Мына жаныбар торпок молосуна батпайт го бу. Эптеп батырабыз да чынбы? Өзү эле бар. Канча болуп кетир? 130 да отабыз. 130 кем бар болду буну. Салкам 20 сантиметр экен да була, бир карыч. Мына кармаңчы колуңузга кандай отурат экен, кармаңчы? Бу 50лик шлангадан бир 60тык го размер бун да, жоондугу. Ат жаныбар. Кайткадан жалаба. Саганда баракел болот экен да, ака. Майдалабай жаз да. Келинам болгондо сүйүнөт дең, э? кармагандан сүйүнөт. Кармагандан сүйүнөт дең. Кармагандан маза кылат дең. Майли. Ооба. 130 кем бар болду. Бака сода солду экен. Болсо байкап кетебиз андагы. Сода болгон жерге бара береличи, караштырып. Каерде бар барака болот. Каерде кимдин жүрөгүн кысып атат. Мына. Мен издеп аткан жер. Ким болду? Мен эми 2 миң 500 сомдон 1000 сом менен сурат. Өтө күчтүү уй экен бул. Бербегенден кийин эмне кылат? Мен аба кишибекке дөл адö. Мен 1000 сомдон айчага сатамын. Ичине дагы баласы. Айтканыңа сатпа. Айтканга берүү. Так, алып. Шунча алды мен. Канча болду алар? Шептер. Нараз болсоң алып кал. Керек жок. Канча бердиң? Aa, 5 сом эмеси. Шунча турчу. Эрте 92 миңден чыккан жеринде мен 92 миңге чыккан экен мурда. Азыр 104 миң кылып тур азыр. 104 миң кылып тур ушу үйдү. Музоо сургач экен. Шунусу минус болуп тур да. Чоң экен. Өзү уй дадыл экен. Уй элдин баарына жагып турат да. Бес калар эмес. Жок, эч ким эмес. Этеп болуң ака, түшүп калбаң. $104 миң бердиңиз бе ошондо ака? Бербей калдыңыз, 104 бердиңиз. Элдин баары карап турат, концерт жерде болот. Майли, концерттен арак баса берем. 104 миңге пока бербейт атат. Сода аяктап калды да азыр. Ургаш экен. Шуй. Шу сода. Канча жерде да? 90 ба? Кем бар болду да? 90 миң кем бар болуп айтылды. Сургачы. Жакын эле жабыштырып эле бир сүйлөп койчу дейт. Туура келе салайын дейт. Жок болсо убакыт кетирбейли дейт. Kanca? Yok sen onu ne kılıyorsun ya? Kaç lira? Şu malım 80 bin bolgonda şuna bir 80 ming bolsa байлап алга депти. 80 ming болсо байлап алга деген экен. Малга карап туруп 70 ming акча берем дейт. Сода эми башталыптыр да берди. Малга карап 70 ming акча берем дейт. Кичине кошо турган жер болсо кошом дейт. Анан болсо
Bolboydu deydi. 85 oldu. 85 boldu. Avalarım özü tanıyıp da şart ayıp durады ben kelgende. Suratpaysiz meni. Oo, suratmayla kötü. Suratpay. Balası erkek, 85. İkinci balası. İkinci balası deyin. Erkek eken de balasın. Uy özü şu uyumlu. Figurası tüzdürgende. Figurası tüzdürgende zaten. Tüzdür tezrak. Kişi durur bey. Kuyam şu mala kişi durur. Faydasına veriyoruz içine iyileşti hazır ama. Ha. Azırak iyileşti veriyoruz hazır faydasına. Ha, malı emanı egesi bile demiyor. 85'e bir düşün sodası. O şartta bir hava uydurat koşun var koyulmuş. Hava 80 bin kemi var eken de 80 bin. Şuna duruyor şunday. 80 bin kemi var eken. Aka tuduğu bu bittekleri? Birincisi mi? Bir de tutkan. Bir de tuğan deyin. Akam mayla kızıl at koyun. Kameranı görgende clean kılıp kaldı. Tilder clean kılıp kaldı mayla. Şetler geçiresiniz. Şu torpok, narı tutsam adamları jölöp ketdi. Urgaçı. Urgaçı. Uy şunday. Soda uşun olta var ka? Soda uşun olta var? Uydu жаққа көрсетейін. 60 беріп тұр шынға, Urgaç torpağымен. 60 мың берген екен, ептеменен сода olған 62 мыңға. 62 мыңға ептемен сода olған екен. Ошоны берсеңер, ойланам деп тұр. Ана, берсеңер ойнап албай қалам. Oğuz aka. Oğuz. Болбай қалды оға, тура келмеді. Dişi maydalap aldı. Dişi maydalanып қалып па? Ата қанша кемі бар дедіңіз екен? 65. 65 кемі бар деп қойдыңыз ба? İçine. Сәл кемі бар. Sal. Боз. Boz. Туса бұқа туйды деп қойың да. Hem kuda kalırsa konur tuydu. О, мына. 65 biraz kemi var болды. Bir basınlar gelip satamaz. Yok, satayım da. Қанша болды? Досым? 88. 88 болды. Bak erkek birinci Başka olası. bunlar esет oldu o zaman. 88 bin oldu. Birinci olası uçağı bu. Birinci olası. Torpak erkektin. Torpak erkek. Birinci olası. 88 oldu. Buna. 88 bin şunday. Birinci. Жаңа açma. Söktü. Eti azırak. Şunday uy. Üstü üsken de bu. Şöyle ötküdeniz ama alıstan görünüp durады da bu canavar. Kaçağa geldi aka berbe koydunuz? 101'ge geldi mi? Şenge kakeng beka al uyudun alda turup bir sülök koyun da bir. Pazardan. Pazar kayıttı dep koyun da. Dikançılık deyin. Kayerda baktınız aka? Kayerda o aşağı geledi. Göret de belki tüş söyle bas. Kayerda baktınız aka bunu? Vazırganda. Pazar korganı kayerinde? Oo. Ben Ramal Sağın da aytmayısın. Men Ramalov Sagın dem mayli. Men orduga men söylep koyun oğlum. Şu kazan kaynatып bala çaqa bakıp жүрөбүз deň de aka. Günü jotadat Kudayga şükür deň. 100'ge çıktı. 101'ge gel. Kança gelese beririz. Dediğinizi bir aytpaysiz mı? Azırak kaldı. Telefondan vergizde aytıp koyan çalat egedim. Seriyoruz mu? Çaldık mı otur? Beykasını satıp çalıp жүрmezsin. Şerdirler satam dedin ha. Azırak bir 2-3 min menen bütötül eken da. 105'lerge jetpey, ileşpey soda bütmög eken. Sodaňardy bersin, tışmalla bar bolla. Şunday basa öğrenci daha kayсы malını jip almaşy da. Tağı kayсы uydu. Buna bayağı soda oş oynan turatın da bana tapıp ketdi bile. Jakındap kalgandır hem soda. Tuğanlar şunday olgan sağınılar boldu. Bukalarda adelini tartabız, torpoktordu. Жылқы базарға керейінші, жылқы базарда не олат кен. Анықтан баяғылар дәң лайк, жақшы комментарий. Şu сілердің қошқан салымыңар олып қалсын şu. Біздің шығарылыштарға тіш болла бар болғаныңыз.